Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasenjuk kirang ba shnong bat kasenjuk kirang ba akur kabri uhan yautrap menta kasni baar kilalet kendo ya ulat kajila UCH Vijaya Shankar ban IT ya kador khas ban pinsngau shu halor kajing pinkala ya lan bil arajar khandrio laban kdo baki senjuk kilalawa na Khasi Hills Autonomous District Council bagade ban pha pen phaino ya ka amendment bill arajar arphandrio jong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arajar arpway Blapha Shaulat Kajila Banyo Ekajing Munjur. Habagran Shikilat Pathai Kubor Hadian Kajing Kendo Yaulat, Unang Yalam Kasenjuk Kirang Ba Shnong Uba RL Bla, Ulong Bakasenjuk Kapersha Ekajing Wengno, Yaka Kendon Jong Ka Section Khandrio Hagalan Bill, Kabadon Yaka Kentian Kaboong, Yasalok, Bat Kinong Senshar, Namar Kajing Tmu Ka Council Kalong, Bakamdon Kam Banyasalok Yakirat Kihima Ilaka, Hababu Put Nesiling, ban ajaka syakibrio. Uloong bahadian baka council kalapha ya ka bil sya ulat ka jela ban yo ka jimenjur ka senjuk kalalit ban kerpat yo u namar ya ka ilaka ak araja arpusau dei mau ba ai ka jimenjur. Halor ka ni ka jingpen sngo jongki na kalyang ulat ula betha ya ki bakin let yukindo ya ka sarkar jela namar hakabakut ulat unpan ka jing ajingmut na katanat district council affairs. Ulat jela kolong pensngau hu ya ga jingsngau ka jumi na kalyang kasinjuk kinok sosial snong ka beri nyokrap bakunjur na kalyang kasinjuk kirang ba akur ka beri nyokrap halot kene ka proposed amendment land bill 2016 di kumbupi pilai dan nilai sedang banya ya koi ke district nila donru ka jingelang pajba hagan nyutarik ba baro arki kunhon ngile merjin lang ba ngingi persya ya kani kajingwang no ya section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingi kentu yulat kejela ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marga council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong care jongi ya kendau ka siap jongi ya ka longjat ka long ha ka jongi ha ka ju por ka dong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ki jongi ke habai ba ka long pune ba pengitip ba kila pha ya ka bel ban yo ya ka sen jong lat jela ni wan ot ban nam bu mar ya ka ilka act 2024 dai mo hiba ya ka asen betul bat ya ka line chakro te menta kumno mo on persya ya ka ba ula kubur na kata hiwan ban summit ya ka memorandum ho ban pau ya ka jing sngau ba jongi daga mensim ka bas ngau khia bang yempoi perhat ba kata kabalong ka kami ga jongi kaban yada yangi kum gajat benreu bat mangi kathmai ga jongi ka dei bat ga council mentah kami penban dakan ni ka jinge ka ba wanra mentang yang ban sing yawan ai ka memorandum bu bat ngin lei lu sika state government so chief minister so DCA minister ba ngin ai ka memorandum sekiru bat ngin pek kai ka ba mi nata di tangkata ya adalah nakaliang jumlat uang kabahaba pindai ya penduduk ya state government marhaba kut ngitip hi ba ulat gejala unpan hi ya ke views jong ke state government jong DCA kata bisa buat sih katiman ke jopi ke data mandikor di kata kelas 16 oh dia kata ngim persya ya ka digitalization ya ki records ki kendau ki siap bat ngimlen hero kajing baharu kodon habe de bat tu ngi kersyan hendri ba kenweng pat ya ka clause 16 ngim ya ha mar hadu menta mena ka philek ban register ki kendau ki siap ki joki hapo ka revenue department ka sarkar ka pani ki jewelry ki patah kapag ibaga kanang ito igirang basno
Henry kom kalong menta long ni tho so la shule bai tang de isi juga discount sel te kamla long yiki ho ni I ke jing pendon bakala yiki rira ti yo tau ban le bakala di ben penistam Henry om yo barok kai kata ga isu buat Ya.